Ambaw, Sandra, ibagak laking ka ha. Iti da ito yakin nalakay ko. Si kalaang tinamamok nga ina, akas taunay, ti sadot na. Anya? Sinayang mo lang ti oportunidad mo, jay sauday. Gapulangin ti kinasadok baw. Sinayang mo, ti gastos yaw gagasawa. Tata. Nagrabaw, jay rasaw na nagawig ka. Gapulangin ti panagring mo, iti agsapa. Na yan, anya laki din. Anya? Sa bagay. Talaga siguro nga wan gasat mo yay. Tay nun unang lang tinagpalastaw sakbay kaanapan. Hanya nga ita. Awan pa iti mano abulan. Nagawid ka nga. Hay, agbalbaliw kan Sandra. Adda anak mo amang namnamaking ka. Panunutom na ita. Anya laki din! Naimbag ka pa'y kumare. Narabyan ka manin anaggapoy di parlor mo. Ha? Anya ngayon kumati na imbag iti panagrabing. Nabampanugak tupay. Naimbag ko na gaputa amok nakaado ka manin iti client itang aldaw. Si kagad di man. Saan mo't nga ado? Sakto lang. Hay, nagrigat at talaga tibiyag itaan niya. No awan pagsapulan, talaga nga awan mo't kwarta. Aywan kumare. Talaga kasta. Isuanas ken nga aggaget. Tapno ad na malamot. Tano agsadot-sadot ka, awan talaga ti mapasama kiti piyag mo. Anya gamatan bakit? Pangaldawan, ngam di ka pa'y gam nakaluto. Napampannuga ka naggapoy di banggag. Sumangpetak, awan pa'y naluto ang makanmet. Di ka man makaungot akasta Mario. No adda may luto. Itayak kumapay ang nagluto. Ngam awanan ti bagas tayo. Anya ibagbagak lang arudan. Oo na yan bakit? Awan gayam ti bagas tayo. Kat napang ako mabimulot iti ka aruba. Awanda nga road. Agmalmalem nga awanda di tabalayda. Iso nga awan ti pagbuludak. Iso asaan akon naglutaw. Anya? Kat napan ka kuman ameten ni Store ni Manang Dona. Imutang ka pa ilaeng, tabayadak no aglako akmanen itinateng ko. Nagadungay bagbagam. No kayat mo, si kanti mapan umutang. Salbag! Oh, si kamat gayam, ipag. Wen ipag, ang mga noad da bagasyo, bumuludak pa'y lakuma. Naibusan kami ngamin, kat saan pa'y anakala ko ni Mario itinateng na. Ha? Kasta ka di? Ay na, pasensya ka kuman ha. Adda bagas mi. Ngam apag isulaang akanan mi aging gayon ton Sabado. Saan pa ngamin ang makaipaw nilakay ko iti kwarta ita alawas? Anya? Pasensya ka na talaga ipag. Padasan pa ila ang timapan umutang iti tersena. Barang agpautang da. Unay kamutan ipag. No si kati maawanan, pabuludan ka. Ang ita, tada kami mati agkasapulan. Imutan da kami. Hey, iti kaanuman, talaga anagalas ti ugalim. Anya? Addan to lang masapul mo ultimo! Awanan bain at talaga day jay akapsat mo. Awan utang na anay bag anakam. Ha? No isot awanan nga umay bumulod dito'y balay iti kwarta wenno bagas. Ikakmat. Angam ita asyak tagkasapulan kas jay kit din ti bagana. Bakit? Mauwatam kumamit ti kapsat ko. Awan sa bali anam namaan na, no saan ati asawa na? No saan na makaipawit ni bayaw iti kwarta? Awan ti usarin na kadagiti anak da. Ay basta! Naimot ti kapsat mo. Nalabas a kinaimot. Awan utang na anembag anakam kunak manen. Salbag kiti.
Unay mo ni Sandra nga ipag mo. No kastagam ti bagbaga na itilikliko da, mare. Wan nga rod kumare. Ngaman niya ngay nga rod. Saan tayo ba't ang nagpapada iti pan nakaawat? Ha? Di na ngamin maawatan ti imbagakin kwa na. Ano saan ang makaipawit nila kayo ko iti kwarta kat awan mo ti usaran mi kadag iti anak ko. Hay, imbes nga iso ko mati pagbulong dam, ngam saan mat. Tay sukit diti agdiskitar ken ka. Day tangarod kumare. Ni Sandra, awan ti anak na a baby anas ken nga awiran na. Makatrabaho no kayat na. Ngam lagsadot to mga men. Jakman amo iti dayjay nga ipag ko. Dadakkelan lagi ti ubing da. Saan ang masapul abantayan. Ngam saan mo't nga agtrabaho. Kat ado mo ti mabalin na kumaapagubraan. Tapno saan da maawanan. Anya, nalabas ti kinaimot ni ipag mo, kunam, Sandra? Katuan matatang. Nalabos ti kinaimot na. Awan utang na anembag anakam. Anya, No iso ti umay umutang kanya. Wano bumulod iti bagas no awananda. Ikakmag. Ngam idi siyak tinapan ijay balay da bumulbulod iti bagas na awan isa ang may ado asang una. mga nun na iranangawan at talaga amot, si Kaki di man. Ha? Saan, tata? Talaga nga imot ni Fiona, sipod bay. Anya, Una yung tikastoy abiyag lakay. Aginggat ka ano nga tatikastoy a kinakurapay tayo. Ah, Amom lakay. Nadamag ko nga agap-apply ka no ni ising nga agabrod ijay Saudi. Katulong ka no. Anya nga tano padasak mag. ha. Ay, aldagan ka. Nasaya at nung napanunot mo na ita, bakit? Ha? Nasaya at mat no umadayo ka. Saan ka matalapdan ka? Tapno awan ti makareng-reng dito balay. Anya? Ibabawin timbagam. No di mo kayat at tumayab ti banga-bangam ko nagtumag. Ala, kung kunak lang bakit? Kasi ka, lagi di amom akabailam kat padasam. Awan dakas na. Kan awan di mapukaw, no ipadas mo, anya laki din na ya. Alaman nga rod, takasaritak ni ising inton bigat. Simang petket ngamin anaggapo ijay Manila. Anya? Ni Sandra? Agap-apply kas babaunan ijay Saudi manong Mario? Uwan natin ko, nakuna na apadasin na kanumag. Nasaya at ano kasta? No idi pa'y kumaan na panunot na dayta, nasaya at kuma. Uwan nga ron, sana bale, ta napanunot na itan. Naawis tirik na idinaamuan na, nga agap-apply ka no ni ising ija Saudi. Iso nga ag Saudi mag. Mayat ah. Barang makaurnong iti panag-abroad na. Iti kasta, saan ang maawanan? Ay, nako! Funny. Niipag mo? Agabroad? Ay, Diyos ko! Pakanawam! Ay, pakawalam ko na kumay! Katbayan tayo ata padasan na. Husto laang. Tapno maadaan mo tan iti trabaho. Ngum ti adalang ti tabalay da nga agur-ura iti isangpot ni manong ko. Sa bagay mo't kidi, so na lang ta. Jackpot yan nga agbayag ija abroad no bilang laeng. Ha? Agabroad kas katulong? Sakit kas jay ti kinasadot na? Awan Amagan no saan amabulana ni Saudi. Nasayaat, no maanusan na ti amo na no bilang laeng. Day tangarod kumari.
Iti kas diyang ugali na. Nga agring iti oras sa kayat na. Agriing no lang aton ti init. Awan ang mga no fired adagos. Anyat amo tayo, no iti panag-abroad na kat baliwan na ti kasjay nga ugali na. Ay na, sapay la kumare. Agam apply ka magaya makatulong yung Saudi mare. Katuan mat mare. Apay, kam amom lang. Wen, tada nga min nakaiba ka kanya kiti na minsan. Wen man kumare. Barang iti pa nagtrabaho kijay, kat makaurnong kami mat. Kan makalungaw kami iti kinakurapay. Katwen awan ti imposible no aggaget ka nagtrabaho tayo tinasayaan. Un mare. Ay, un gaya mare. Amangan no adda kwartam, amabalin ko nga utangan. Uray 5,000 laang. Ha? Amok, anak kaurnong kameten. Ngamin, inal daw nga ado ti client ijay parlor mo. Ha? Ay naku mare, husto ka. Ado ka na ni client ko. Nga maamumet, masakit ti inami. Kan weekly ti pa nagdialysis na. Kan may sa, ada ti ading ko pagad adalan. Una yun, kumare. Di mo latan idiritso nga awan maipautang mo. Saan akas ta nagadupay lang ang asaong. Anya? Awan at talaga ti manamnamakan ka. Awan serbim ako, mare. Nagpada kayo lang kiniipag ko ang nalabas ti kinaimot yaw. Anya? Ha? Makaabrodak to lang ha. Ultimo duling at chocolate. Saan kay to ang makaraman? Anya? Ha? I can buy a chocolate anytime, ineng. Uray mano at tubleron. Asaan ang masapol nga gabroda? Ay! Awan at talaga tinagdumaan da Fiona akabsat mo kan iti dayjay abading. Ha? Agong ungot ka man Umut-utang akan kwa na iti kwarta. Bayadak matlaang, apaman ang makaabrodak iyay Saudi. Ngam nagadukit din arason na, akastoy kasjay, hay jaske. Anya? Ay no, makapanak laang iyay Saudi. Lipatak amamin pinsan dagita at tao. Ha? Nakaimimot da, awan utang da na yung baga na kam. Bakit? Maawatam ko mama ni bakla. Impakaawat na magkingga no apay nga awan may pautang na. Ammo tayo mo nga isulaang tagtrabaho para iti pamilya da bakit? Ay basta, naimot da yabakla. Di pa'y laagi square dagiti bukal-bukal ti mata na tapno agnakam ti salbag. Ay, anya lakit din ayan. Ay, nasaya at nagsabat ako mare. Ada ti morning maritis ko ken ka. Ha? Anya man ang dayta kumare, ay ibagamon Among ka di dyan naturay nga ipag mo. In black na kiti Facebook ken Messenger. Anya? Wan mare, kapulaing tadyak pinautangan idi may kanyak. Ay, una yan. Ngam saan laang asika kumare. Ha? Kat na oras siya, imblak nakmat. Siguro may salawas ang tinapalabas. Anya? Ay, anya lakin alas ti ugali na. Haya po. Nalabas nga ron. No dagiti tattao nga awan ti pasensya na, ay na. Nabayagan at tinutupanda. Bayan talatan mare. No iso ti paglagsakan na, kat anya ngay nga ron. Sapay la kuma, tamakaparan iya Saudi. Tapno pumanawan dito lugar tayo. Sino da kumatapno saan ko nga i-black iti kasjay nga ugali da? Uray awan ti kumarek, no kasto lang kinibakla. Kan uray awan ti ipag ko, no kaslan lang ani Fiona akabsat mo. Naguyong kamatan bakit? Ha? Manulaangan alawas, flight kumatan. Bye-bye, Pilipinas! Kan
kadagiti ko kumarik analabas ti kinaimot da. Anya? Lipatek ida mamimpinsan, apaman amakadano nak ijay Saudi. Anya lakit din aya. Sa anak ton nga umut-utang kadakwada no bilang laeng. Anya? Masiguradok a pagbabaw yanda ti saan da pa ng pautang kanyak idikas na unay ngagkasapula na. Hello, Lakay. Oh, apay ngay bakit? Kas lakal-kalpas mo mo't anagsangit. Wen, Lakay. Kinapudno na. Kaya't kunti agawid. Anya? Doa pa lang nga bulan mo dito sa Saudi. Ngamita, kahit munti agawid. Mabalin nga ron. Kanayon nak ngamin nga ungtan ti amok dito. Ha? Tapay. Ngam basol kumatkit di Gaputa kanayon nak amala daw abumangon. Iso a kanayon nak apagungungtan. Anya? Ay na. Kunakmat itiging ka. No addakan dita. Ikatem jaw galim abumangon kalaeng no kay ket mo. Ha? Unay kamatin bakit? Man anusan da ka pa nga ron. Dita amom no kasta ka. Alangan gid di mo. Asik kati ilutuan da iti kanan na. Akas la ugalim dito'y amangan kalaeng no bumangon ka. Dayta nga rod lang kay. Nakuna na kanyak, apaawidin naklaangan dita Pilipinas, no maminsan pa'y amaladawak abumangon. Anya? Anya ngay nga rod lang kay. Kunakit, wanan Anya? Ay unayan no kasta manong Mario. Di nalata na ikati ugali na abumangon no kay kayat na. Dahil nga ro dating ko. Iso abasol na mo lang. No abay akanayon nga agong ungit ti amo na kinkwana. Kunakuna ka no nga agawid lang. Anya? Sayang ti gastos no kasta. Di na pa'y lagundawayan ti kaada na ijay. Huwag nga ro. Pagda kinkwana na. Kanayong gumit abagaan no umawag. Awan sa lata. Aramid na mo lata ti aramid na iti adda dito. Awan ang nga ron no kasta. Agawid adi na oras ni Ipag. Ay, mga pailek. At daga mo tan dito Pilipinas, Miss Saudi. Ay, kaslawan pa, di talubulan mo ijay, Nakaskas daw mo tan, di palagawid mo. Anya? Pudno ka dito natamag ko. A pinaawid da ka, lagiti amom. Gaputa ka na yun ka amaldawan. Si kakanumot ti ilotuan da iti kanan na. Hay, awan bibiyang mo. Ay, nasa Sandraya. Idi paapan ka pa ilaeng. Kastao na palanggwad mo. In black na kami pa'y ako namlano sa aning agsasabat idalan tayo. Anya nga ita, nag-aawid ka nga. Ha? Welcome home, Nawaya ka manin amaturo gaging katiklat mo. Anya? O Ipag, 3 months no see welcome home Ha? Kunaklakit din o asino ti agtugtugaw dito yung store. Si kamad gayam. Anya kumaita? Awan matkit di. Kat, kumusta nga iti pa nagtrabaho mi di Saudi? Siguro, nagbabawi ka, anang i-block ka na kami kinibakla niya. Ha? Adal daytakan ka. Asaan nga amin abanag, katrumbang nga ipanakal.
Nang runa numang rugrugi ka pailaan. Anya nga ita, nakababain. Kundi black ka iti tao, ngam saan mo ba'y anak kagudwa ti kontrata, may na pinaawid da kan. Anya? No syakti si ka, kasta unay abain ko iti tao. Ngam si ka, kaslaawan mo ti babainam. Adda ka pa dito yung store anak ka display. Awan bibiyang mo. Nagawid ka lang arudan ang nga, naglastog ka pailaang. Di ka pailang aggagat. Maalam pailaang ti agpalastog. Ay, just kick it, de. Ambaw, Sandra, ibagak laking ka ha. Iti da ito yung kinalakay ko. Si Kalaang, tinamamok nga ina, akas taunay, ti sadot na. Anya? Sinayang mo lang ti oportunidad mo, jay sauday. Gapulang iti kinasadok baw. Sinayang mo, ti gastos yaw gagasawa. Tata. Nagrabaw, jay rasaw na nagawig ka. Gapulang iti panagring mo, iti agsapa. Oo na yan, anya laki din. Anya? Ngam sa bagay, talaga siguro nga wan gasat mo yay. Tay nun unang lang tinagpalastaw sakbay kaanapan. Hanya ka ita, awan pa'y ti manuabulan, nagawid ka nga. Hay, agbalbaliw kan Sandra. Adda anak mo, amang namnamaking ka. Panunutom na ita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.